Ke United Democratic Party UDP harengkat ubak James Seliang ubadai ru ukertong MDC ke UDP na Mauhati constituency mentah kesengi kantnyau tarik rempang kila penlong ya kajing yalap election hayau Mauhati na kabenta ban pan kajing kersha na kipat ba ban penjob ya ha kani ke election ban jet ikinong mi khmat chakiyeng dorbar thawan ke HEDC ka ban salong ha ka arphwei tarik rempang ar hajar arpusan hakani kesengi la sakhi de kispa ngut kipat ba kilaya lum hakani kesengi yo Mauhati ban sngap ikinong rem yalap election uba James Seliang kumu kertong ka UDP rengkat ke jingdan lang uba Robert June Karjarin uwei na kinong yalam ka state UDP. Adalah kuat kesan kedef college bak wan peramal khmat banekran banekhir para batip kim no chu banwan balai kim no chu nama kiso thu bak kinom poi sano mentala supan kesan jubor bonogo kita kunta ngiwan hangne penbit yo nong yu mengi ya pi banwan hangne banong bangidon kambat penklan yang sikshedul kadai gumoba islah lada pilak wa pelat ya tak lai spak nyopuai omdon kamshu benelek yang kadis council election ai hangi kebodon ya kata kejing slogi ai hangi kebodon ya kata kejing terang penklan yang kadai go sensar banghelek ya election kaba pim don kamshu balai te wan pentut kaba ma kalong kejing rung jong kini ki parti kejing yakun jong kini ki parti ya kasih cedul kalong tik kumbarung utu maji hapo jong kaling ban penpat ya kaling napo kaling para rigit haba kayat nampak katu kaduriau ba kamlelei ka he kat bahe katu kaduriau karela rajia badan ma penpat napo kayo alat ka bandrung hapo kaling hangta kaling ka ngamno kumta perkhat ha pensong norim ha yo ngi kum bakla para rigit ol kila lek charum saneng kila pensuthu bakla banong bakata ka UDP kala le ayu kiong baka UDP kala sansar ya kane ka diskonsil la sausunan tam kila don ki CM kila le ayu baro sekata prani nyinju slonang penyathuk lani ban put khelo lani ban sarong ya kita kikam ki baki MDC ki jongi kila le ni kren pireng yong bolong tit kum tu kpa mo pentit juti school li khun masan pentit juti school ani po yo mati unyeng hane jong bos pan perta ko ma hoti ngala pentit juti khun long pi em su tham mala em ten re habang isa bu jingkeli menta ngembang se ban pensai ban ya thu ya pi ya ke ki kam ki bakum ka parti UDP milale kabani kong kajet penriu kabala duno ya kajing long trai halor ka khandau ka siap kadai kajet penriu ka banjot ka ban perang kumta kum ka parti UDP nyilawan ra dakaan ban penskem ya kajing long trai ki jopi halor ka khandau ka siap baro sekata kajing long trai ka jopi halor ka khandau ka siap kalong ka basenjor no balai ki babun ki nong kandang ki babun ki priu ki baduk ki bakerdo habaya tit ya ki kendau ki siap habayok pateng ya ki kendau ki siap na ki kur lani na ki mi ki pa pilet chano lat hong sodar bak rong pa snong ban thok dulir dei nom dei kanangot ban don pisa kanangot ban don spa ban don hajar ban let chadu CDC office ban register lagi kendian kanangot ban don bor ban siu bai pelidar kendian henrai mentah Pindun kamsuk ban kuslai kata kaan bawan rak jong ke UDP kelapan scam ya ke jinglong try ke jong pi halor ka kendau siap tang da ki dulir senong ki dulir himala biang tip kini urang ba pila kenau dem bahaswa bahkan mi katu karai jong justice as absent banong bakirang ba senong kimla ban ai sernot haswa kata kami kawai karai jong ka gau ti ai kut selong bench ki ong kisodra kundon hak bantok bakendo kelami kum kata karai para ini mensua tomut dor pila da kum kita kirai kidon baki rangba senong kundon bor bantok kendo senong pilet dan penskam ke jinglong trai ke jompi halor ka kendo ke siap lada don ke jingga kajia malum mala para mapi senong pilet penbet pilet yang kasari te pihak penut lagi spak lagi pau ke jinglong ke babon ka UDP hadin baka i kutang yong tongin warak dakaan min aibor kirang ba snong min aibor isim bat ekinong sensyarat bakin ay ki kot ki salah halor ka kendo ko siya kata kadai ke bakum ke parti ngilale